Nilip lakang koi rapo MAC constituency ke parlo tarapung arat hithi kedam ka helo penajok aju apor setame hem chidam nang koklu. Patumi Diphu along crores sose raki ahormu kapangjir asai kedengpon. Kedam inglong kriya birta penili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Nilip ke parlo tarapung araratum irui ke choji aphan sanghan ka chonam damji pura dolamara ahithian dunanglo bangso alam ko an ahok mapu ka chini ji aphan pherangki atum tarapung araratum kedam thekdun longsi pherangki atum arjudunlo pherangki thengno nangka chithandun atengke nilitum non het lapukali bangso towar ka chehalat ke hapusar fisar arni pen anlo ajoner lota dam bomlo athe nilitum adapen tarapung pen wangpo hopta ke choji aphan chunampo anke hem ka chedam ke ingting kuk setame dam nang koklo athema dolamara ke edon ahemle ke do et puta kali ako don atum setame kaike amat ke nang piwer thekhe lasinilitum ke ajo baji kep alom pusitame dam nang koklo lasinilitum tarapung arat akar inai ke towar hendo lasinilitum ningka chethenai lapen karbi anglong arat aphan kaching honai abang CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen MP Horen Singh be alang litum aphan chuning rilo nilitum tarapung ararapan nang injin sora towar nang selam pivek nang po athema barla apor ke kanglit kang therpen kedam ke bang sung piklo lapen nilitum ningka chethinai abang MAC pobitro rong pi aphan chuning rilo nilitum aki sung pen nang pijok vek thapusi chuning rilo puta phirang kya thengno nang chethandun nilipen lukasama report inglong kiria birta Nào bên nào ăn trúng bang kìa? Di dalam rapen tu. Dalam berapa? Sedap sedap macam ting kumat. Nak tu tadi kita inang kau. Kayak kita ni kan orang trúng son mà kita. Son lok lu. Cuma nili tu kita berada tu Lason lok ti. Kita jangan kumat tu nili tu macam Thai lu. Ante, nang trúng hadak dalam dalam kisang Thai berapa? Kedo bon setame nili tu ta hello bing aku hemasor pini kitu gun pini Lason ta cuma thana ko posi nili tu ke jodo sita sedam inang kau. Nang lemen ke? Elemen ke nili ke rohan tok bi ho. Nasor ke? Asor ke nili tu harong kuwi. Tak. Nang trúng ke? Nang pen lau bang ke? Nanti tumda sonda khaglo dalam rapen jo. Dalam berapa? Kowe chat sonda. Kawan hendak. Nang tu ni kan bang ta tua tawan tawan ma. Alai glo. Ayu dan sang teng wa tua. Acet tim pen ang khat pen tu si chak bom lo dam ik bom lo. Habis pergi sang teng bu. Abira pi pini ne bang non kerta po pajunu kerta. Tang khila. Tang te nang trúng phan kedam tang MLA atum MP chom nang trúng phan chak tekan rumah. Do seta chun chede lang ke jo. Tu kai tong ke chun ni. Tang te non kedam tang MC ho nang trúng keli ko ho nang trúng yok ma yok ande. Ni tum la si chopai do nik lo. Tang te non ke ang phan nang trúng son lo non la ke the ding phan nang trúng chun ri ke. Non ta sonda khaglo la towar pin ni hai le elang pon pulote. Chopai pon thui la. Tu matha ke matha de hai. Ta sonda khag bom botte ko pulo ho. Kete mang phat pe na so thakha towar pulote. Ni. On tini sisi puri lodi. Kalau yang lu. Tang te ningkan ko an lo nang atum lapuson nang thak na to kisung kacicak nang ke. Kisung nang ni tu macam kecicang nang alam thi bang la kedam ke kiju lapa si kecicang nang condo. Kiju jun kado bang kene tu kacokleng sedam anang pidang dia apa. Di bang ni tu ngelong. Tang te non nang atum bi khek ko nang atum la ana jo piang bong nang atum ke wang nang ko ke ko pia kisung mate ko pia ke boy do la. Kisung ke boy bang ke ni tu ta chonda di nak ko bang asa war ka vede te jo ni pas bang. Nang atum pisi ke chu jodun la non. Non ko vi si jodun sa. Ko vi si chu thon dun di. Nang to ningkan bang ta la son to war si bang nang la ma. La son to war si bang nang. Tang te non nang atum sarkar tom phanol hai et lo long ko trok ta hai det sila bang so puthak nang le ko pilo chinuri tungang tung nang to tar pungorat tung ke. Chinuri tungang tung bang ke ni ke min bang ke to war pha. To war bang nang ko di. To war bang nang di bang. Ta.
nang limen thanik tha limen ke bosingili sili to churolo Kedam tang International Drugs Abuse Day talon pon pe aprang raki ahormu aningkan pinang an nepon longlo Lason si is karbi anglong Diphu manja dhansiri Lapen howraghat along raki ahormu Patumi porphai crazy apor Diphu adung het 5 miles cricket ground adung raki ahormu kethor pen kapangjir asai dengpon lo is karbi anglong pen Diphu manja bokajan dhansiri Lapen howraghat along setame lapuson kethor asai dengpon lo Patumi raki ahormu kethor pon long lake heroin lin serkep cannabis lin pharoi sira phokep ratrok opium pot lin surhinira pharoner kep rakrekithom cough syrup throk serkep ratrok botol sapen tablet suri throk sira pharo phora throk nerkep rakithom an Patumi Diphu 5 mile cricket ground adung along methor pon eto labangso sai kedengpon lake Drugs Disposal Committee pen cepatir pipon si pinang an kethe kiding atum chetong dun si RDP dun Bangsolong Superintendent of Police P Pusparaj Singh Nubur Bora ACS Narendra Nath Rajkhwa SDM Digantabarua In Charge Excise Officer Lapen Nahid Karisma Deputy Superintendent of Police Nilutpal Saikia Deputy Superintendent of Police atum setame chetong dun Lapen Kedam tang jakhong ni phai kret roxy surihini rain korai siarni Assam Raikom Saikia tum kinepon raki ahormu Assam Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma pensitame pinang an narcotic drugs mithor pon loputa than pachini pontu International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ইভত আমি আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লাষ্ট এবছৰত গোটেইখিনি কেছৰ নহয় আমি টোটেল 12টা কেছ য'ত অলপ বেছি কোৱান্টিটি আমাৰ সিজ কৰা হৈছে এই 12টা কেছৰ আমি ড্ৰাগছখিনি আজি ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু ডিসপোজেলৰ যিটো প্ৰচিডিয়াৰ থাকে NDPS এক্টৰ মতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ড্ৰাগ ডিসপোজেল কমিটি এটা ফৰ্ম কৰা হয় আৰু সেই কমিটি এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত পলিউশ্যন কণ্ট্ৰোল বৰ্ডৰ যিটো এপ্ৰুভেল লাগে লোৱাৰ পিছত আমি আজি ড্ৰাগছ ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ আজি হিৰোইন 9 কেজি ডিসপোজ কৰা হৈছে গাঞ্জা 156.2 কেজি অপিয়াম ষ্ট্ৰ 281.70 কেজি তাৰপিছত টেবলেট আছিল আপোনাৰ 7583 টা টেবলেটছ আৰু কফ সিৰাপ 96 বটলছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰৰ মূল্য এপ্ৰক্সিমেটলি আপুনি 11 কৰ'ৰ বুলি ধৰিব পাৰে বাইদেউ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং এতিয়া ক'বলৈ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হয় ইয়াত যিখিনি দাহ কৰিছে আপোনালোকে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ নে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ ডিফু হowraghat সাব ডিভিজন আৰু এফালে bokajan সাব ডিভিজন টোটেল 12টা কেছ হয় যিখিনি সাধাৰণতে ড্ৰাগছ ধৰা যায় তাৰে আমি য'ত যিবিলাক কেছত অলপ কমাৰ্চিয়েল কোৱান্টিটি অলপ বেছি কোৱান্টিটিৰ য'ত সিজ কৰা আছে আমি সেই কেছ কিটা উলিয়াই লওঁ মানে আজি ইয়াত ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 3টা সাব ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ড্ৰাগছখিনি ডিসপোজ কৰা থ্যাংক ইউ